Dinja l-poddata numru 650 fil-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu nagħt l-stereotipi Kirsten Graham, Chris Gregg u Dario Genovese. U biex nibdew l-lum għandna din binant Jillian J. There's no need to slow down, lover. Let it flow, it's smooth like water. You and I were made for danger. I feel it's time we lose control. Lay your head down on my chest. You and I were quite the mess. Chaotic, but we're the best. Run around, we'll dance on bars, we'll break the rules, take things too far. Skinny dip under the stars. Kiss me in the backseat of your car. Smoking green, we speak about dreams. Can't hold us down, we're on the same team. It always ends where it begins. Kissing in the backseat of your car. We're young, we're dumb, oh, oh. Last the love, I don't know. We're young, we're dumb, oh, oh. And every time my song goes on, the music blasts, put the volume up so they hear. Love the sense of anarchy. When you're with me, the world just disappears. Run around, we'll dance on bars, we'll break the rules, take things too far. Skinny dip under the stars. Kiss me in the backseat of your car. Smoking green, we speak about dreams. Can't hold us down, we're on the same team. It always ends where it begins. Kissing in the backseat of your car. We're young, we're dumb, oh, oh, oh. Lost the love, but don't know. We're young, we're dumb, oh, 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 oh. Calling on our lovers, don't let the feelings go. We're reckless undercover. Running around, we'll dance on bars, we'll break the rules, take things too far. Skinny dip under the stars. Kiss me in the backseat of your car. Backseat minant Jillian J. ditlaqana għal poddatora fil-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 650 illum f'din is-sensiela. Numru tont, ma ħnista nagħmlu xi ċelebrazzjoni għax issa drajnihom dawn u kultant żmien ikollna waħdek. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com fejn issibu il-poddati l-oħra kollha 650 li għandna f'din is-sensiela u anke ssibu dettalji dwar il-poddata tal-lum. Ħanaddu għas-sil tal-limis. Dawn huma l-istereotipi ġdida tagħhom jisimha supereroj. Ħadni hawn nfittex fejn istammur, nintilef fil-kulur ta' xemx safra li todos fil-blu. Ħadni hawn nfittex it-triq li ma twassal imkien, turini minnu veru jien, għax bħal donnu dejjem jien. Jien il-mitluf, il-ħolm ġie maħtuf, mis-supereroj li kieku għant kont teżisti, kien ikolli fejn indur, li ma kontx jiena nisti, naqsam miegħek dat-tulur. Supereroj. Kondien għax jena diftali għan nifsi, ġejt wara l-ħolm sa' kem tajt nifsi li ma konniex fl-imkien, għax meta ġil-gwaj ħallejtni waħdi, xorta l-lum jen ninsab saħti, għax bħal dallu dejjem jien il-mitluf, il-ħolm ġie maħtuf, supereroj li kieku jent kont insisti, kien ikolli fejn indur, li ma kontx jiena nisti, naqsam miegħek dat-tulur. Supereroj.
nifsi ġejt wara l-ħolm sakemm tajt nifsi. Supereroj mek mela minant l-stereotipi u semmejtilkom dik il-website ToniSant.com qabel ma daqqejtilkom din is-silta tajb ngħidilkom li permezz ta' dik il-website immod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien hu pjexir dejjem nisma' minnantkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun nista' anke ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Il-kuntatt jista' jsir anke permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi, però jiena nippreferi li l-kuntatt isir permezz ta' ToniSant.com. Oħra ġdida minant Kirsten Graham, din id-darba waħda bil-Malti, f'kollaborazzjoni ma' JPX, din jisimha Għaliex Jien. Naħdem onestinka kont qed nereq fid-djufija, bnejt din il-ħajja, ħassejt nirebt id-dinja għax illum Ismin m'għadux li kien. Fid-lam tajt li kien salvajtni lili minn dal-ġin. Fid-lam f'dan l-fen ħallejt l-insaqsi għaliex jien. Minix taċċetta din il-verda qed nħoss demmi baba mal fuq il-mar. Il-kundanna tajta kmieni, sil-bniedem nejx fil-qas, minn wieħed tan ħabriki għax illum ismien m'għadux li kien. Fid-lam tajt li kien salvajtni lili minn dal-ġin. Fid-lam f'dan l-fen ħallejt insaqsi għaliex jien. Minix naċċetta din il-realtà qed inħoss demmi baba ma' fuq il-nar. Ħadd ma jista' jifhem tad-dulur, ħallejtni waħdi hawn fuq min se ndur. Fid-lam tajt li kien salvajtni lili minn dal-ġin. Fid-lam f'dan l-fen ħallejt insaqsi għaliex jien. Minix naċċetta din il-realtà qed inħoss demmi baba ma' fuq il-nar. Ħadd ma jista' jifhem tad-dulur, ħallejtni waħdi hawn fuq min se ndur. Għaliex jien hemmhekk mingħand Kirsten Graham flimkien ma' JPX waqt il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Dawn il-poddati sibuhom ukoll permezz tal-YouTube, ħafna drabi tarawhom direttament anke mill-YouTube avolja jeżistu modi oħra kif taċċessawhom. Fuq il-YouTube jekk tagħmlu subscribe u tażlu wkoll dik il-qampina tirċievu notifikazzjoni kull darba illi toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor. Ħanaddu għal oħra ġdida. Kollha ġodda insomma llum ma nafx għalfejn ngħidu ġdida. Il-kanzunetta ta' Chris Gregg jisimha Entwined. Woke up to the call in the middle of the night, struggling to survive, searching for the light, fighting day by day, took us by surprise. Our whole world shines. I love you endlessly, wait for you
fighting for dear life. It's up to no one to decide who lives and who dies, who flies and who cries. Asking the question why, the will to survive. Spare us the sacrifice. I love you endlessly. Wait for you breathlessly. A mother and her child, their lives entwined, with her eyes open wide, she smiled. Oh, who's that little child? All their joy and pride. I'm waiting, 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 but for whose will? Who's that little child? All their joy and pride. I'm waiting and waiting and waiting. I love you endlessly. Wait for you breathlessly. A mother and her child, their lives entwined, with her eyes open wide, she smiled. Il-vuċi ta' Chris Gregg hemmhekk u s-silta tiegħu Entwined. Qabel naddu għall-aħħar silta tejb ifakkarkom bħal dejjem fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project, minant il-Multimedia Memory Preservation li sibu fuq m3p.com.mt huwa fejn fil-verità nżommu kollox għalkemm ngħidilkom permezz ta' ToniSant.com. U s-silta li se nagħlqu biha llum hija minant Dario Genovese issa bħala solista u tiegħu jisimha Sofia. I'm on my way to find a better day. Fear is here to stay, so I just have to learn to live this way. Lover, 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 don't you be afraid. Like us there ain't no other one at all. And I'll fight so hard for you until it's light. Sophia, are you gonna come with me? Sophia, are you gonna come with me? Honey, I've let you see all my anxiety, now we are free. But lover, 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 don't you be afraid. Like us there ain't no other one at all. Oh
B'Sofija ta' Dario Genovese għana ġena f'tmim ta' poddatora f'sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Sejjem nirġgħu ta' darb'oħra jiena ma fadalli xejn li bħal dejjem nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u doħsieb tagħkom infuskom. U minn qalbi nawguralkom is-saħħa.